on jarama on accake no wodi himbe wola be ka hala kam wolta do wi'a be wondema lagine ko contre pour le Fouta jodora ton lagine ko contre pour le Fouta jodora lagine ko fi wata pour le lamo ko dum jodora ton ko pullo wona wadede dum ko pullo wona wadede dum ko pullo wona wadirede ni wattitire ni ko halaji mabbe dinni ni si alandike be ngimbe wonbe wolde dum si alandike be laamu Mamadi Doumbouya ko hombo be buri monanade laamu Mamadi Doumbouya ko be yetoto ma ko Ousmane Gawal e Bawuri sibbe mabbe ben kadi be inni wo ko contre pullo wona kono sa alandike be kombo be monani o système do ko benata ma ko pullo Fouta di mo mabbe on kadi kombe monani kadi quoi salandike be fiyon no be na c'est traite be ko fi hondum be yebe golli dani e beedo joni non si tawi Mamadi Doumbouya kadi wadi do joni décret joni do himbe posti ji wano himbe nogayo par exemple e der be nogayo don ta pullo e goto ala ton ko kambe kadi yata jodo e fesugol woya yo ndari hibe jotti do himbe nogayo be jonnali ay pullo e goto be ko contre pullo woni si tawi e der be nogayo don pullo goto no ton ko kambe kadi immoto ya yenna on pullo accepte don poste don ko fiyonu jabuda golli du gole be ko a trattijo ko a jilludo son tigino bawli sifano mi bawliri benna ko a maccudo no c'est-à-dire mi wolino dum e video jami répéta idi hejata wotere be ndata bennu nen ngari nyametake en fait mi afirda ngal yo adadata kono burani be ko victimisagol jodo wulla contrat me wona mi bido $15,000 accum yara Nicaragua mi bido $6,000 accum yara Europe mira Maroc mi tajita ndiyan dami no doga tun min ko ndum minni arrêtons la victimisation la Guinée ko enen jeyi en kafu si gebal yalti bado den ko sendete ko yebite ngemu sendodo den Bawuri bay mo badinoke hande kanko ni premier ministre chef du gouvernement fi kala wobbe mo wara joni ko pour la forme wonani ton ko gasi pour la forme no sindis disiray ala ay fus si tawi ko dum sikkudo ou bien no wona woni rio ko siddo mo woni premier ministre hande la Guinée ou bien ka feƴƴuno ɗon ɓanndu noon ton feƴƴuɗo on o waɗi toon premier ministre ɓe jelo waɗi est ce que o ɓanni toon ɓe tato waɗi premier ministre est ce que o miijitike hay fimon franchement jama wattangilla en fait sa yaniɗa faala hunde keddo an anda kono heɓirtande si kufune Mamadi Doumbouya yaniɗo joni ko dariɗo takko makko hoccata kufune jonnamo wona wonɗo Sénégal wona wonɗo Côte d'Ivoire wona wonɗo États-Unis d'Amérique ɗo wona wonɗo France to wona wonɗo Canada hoccata on kufune jonnamo ni ɓe juuti ɓe ko wonɗo takko makko hoccata kufune inna bos kufune mo yene ɗo ou bien siɗa faala laamu a ɓaɗoto laamu ok Mamadi Doumbouya ko ɓe Alpha Condé ɓannimo takko makko so wawi wippitude laamu ngu e jungo makko e se ɗum famude Afrique la Guinée to la Guinée kala jooɗiɗo sikki ko élection urne lamminta ɗon on tigi on ɗon on hara himo ɗahani himo hoyɗude harayɗa yamiron tigi o finu pouvoir on a négocié mo ma ɗum jattama ko ɗiɗo ɗiɗi laamu e borta la Guinée si a ndiya wona préfi ɗiɗo ɗiɗi terto fi affaire laamu sa jonnama poste ministériel jaɓa golla projet ji ɗin orientiraɗi kama hande mamum ville no goudrona ou bien sabu bantama so mo himɓe wonno yennude ko fi honɗum woni goldude Alpha Condé ko kanko orientide projet ji mamum hande voilà maison des jeux non basketball e ɗuma te goudron ko kanko hande gongore hino waɗa bombe sabu ba Ousmane mo gollidude Alpha Condé sabu mo ɓadimo ittendema bomboli ha masika amen to Mouktar Diallo mon grand frère sabu mo goldude hade Alpha Condé ko ɗum waɗi waddi tracteur de tongo golli ou bien en fait joni ƴetten Dalaba par exemple ara Dalaba ko ciifol ha yalta ayata e goudron fayda ayata menen komin commerçant ayata ɓe ka nder systéme en fait on ɓaɗoto orientiron projet ji ɗin ka mon
kono si tawi si ɓannama fiyo sendode an ko dogugol ton doga wullito wuyto victimise o si tawi sendama a faɗi wota wulluɗon par ce que ko an inni a tawtata ka sendeteɗo au moins sa inni a tawtata ka sendeteɗon hara dirti hara ko doole wonda arde fiya jattu kono ko dirgol yaka sera wulla forma to mojo boy association way ka fesa quoi sortez dans ça yalti o victimisation adogay kama ara leyɗo porto ɗo waɗa ɗo 15 ans sikka lagine ko fus lagine fus ala avance ude e nder on 15 ans ɗon yaɓa ɗo no gasa $100,000 siɗa arsika moƴƴa sina ɗum ko 10 000 on ɗa hawtidude mum a famude yaɓa ɗo $100,000 ƴettaɗi yaha lagine tawa goɗɗo no jooɗi e wadum madina kale wadum o sensana maɗi ɗon ara innayiɗa faala terrain kippe ɓenna aye a feeti terrain kippe an on amara droit vivugol Conakry ko tabiliyata yeso kuriya to ko ton wawata heɓude leydi ko ton duwaɗa hoɗude an a dogino en ɗa ndi leydi ça ne va pas a yeeyi leyɗe porto a yi aventure après 15 ans arti mon frère ma soeur place ma on ko tabili takko kindiya to ko ton maɗum yarum hella bawa Conakry ɗo heewi minen ɗaccuɗon ɓen ga min occupike ɗo terrain ko $400,000 ɗa mari ɗi hara ala gorol e dewol wata piyidirde 400,000 ko ɗimɓe yeytama terrain lagine ko waɗa wadde dogay tum moɓe men ɓen dogino ɓe niveau yese ko toureno sonji men ɓe ye Sierra Leone mi lamari cousin ɓe wata wolde pular sarlon ɗo ɓe yaɓa ɓe jandi lammaɗe gandi yimɓe no yaɓande Sénégal ɓe wola wolof ɓuuri pular dogino ko ɗum enen kadi watten enen ko dogugol tun kamen victimise o à un moment donné comment waɗen face à la réalité en fait revenez bon golliden assez wattene illa famo message ji ɗin quoi en fait ɓe watama landade ɗo hande ene waɗa ɓe ɓen vidéo réseaux sociaux fo comme mo ɓurɗa monanade ko sununu par ce que mo sudeni Mamadi Doumbouya sununu waɗa ɗo pular ko wolta kon ɗo wawi waɗude vidéo en français ɗo des vidéo en anglais pular moni yewtude ma frère ko enen lang hit I love you man ko en nene goto baba goto man ko goɗɗo yetima ko a ba ko a jallo ko a bari ko a so koye hunde wotere ni man ara ko non yettore nelaɗo nden nelaɗo no mari yettore ɓe arabuɓe kono yettoje maɓɓe ɗen honɗum enen ara ina o ko ba o ko jallo o ko bari yeɓe senda kadi o ko dalaba o ko pita o ko mamu o ko ɗuma sendugole yalte ɗum men woni hunde wotere implique dans le système on c'est tout voilà le message que moi j'ai à vous donner en fait son job is fine son job is okay sunu on t'a acheté on t'a vendu mimi de mari option vivre aux États-Unis mi de mari nationalité américaine en fait passe comme citoyen de leydi ndi tawata hande so mi mara ko mi ñaama la waɗi kam yata ɓe jonalan food stamp mi ñaama ɓe jonalan cartwal ñaama sila nawni ɓe mari ɓe waylan jonnude Medicare carte assurance maladie komi ñawdora si mi mara ko mi wala ɓe jonalan shelter no woɗi cuuɗi ka ɓe jonatalan kam mi wala ça c'est le minimum que banadama besoin ni j'ai ça aux États-Unis c'est alhamdulillah mes enfants sont tous nés ici ɓengu an ko ɗo yaɓa baɓen an ko américain en fait mi ɗo wawi fankude c'est facile pour moi de me taire mais mi sali mi fankata parce que privilège no gasa mo mi mari on a fo jogiti on non mais yewtere nden je suis très mal compris mi alaka famede quoi en fait j'ai l'impression que bus ala famude yewtere nden moi je suis contre personne mais aux victimisations arrêtons ça surtout la jeunesse a heɓi $15,000 a mijaki waɗugol agriculture kama a yejjitino wondema ton goto tamati hino satti ɓuuri ton goto bauxite a dogi a ƴetti Nicaragua ari leyɗe porte ok ko choix mais quand même wota sikku wonɓe ɓen vivude lagine fof koye jahannama on vivude quand même ta goto kadi nodde ɗaynama bro implique oɗen e systéme o en fait orienta projet ji ɗin ka falɗaɗe orientirde ton mais faut que tu t'impliques Mamadi Doumbouya hande nous sommes le 14 ko kanko laami o fokkita en hokku mi yettinoke on ɗum moi je soutiens le président Mamadi Doumbouya mais haalino mi assume ma position an on fi kala ɗum namo kala suusi wolugol ɗum hande kono min sununu mi wolata ko falɗa nande kon ko hiɗuɗa kon non 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 koko duwaɗa nande kon mi haalantama arrêtez victimisagol all right arrêtons de se victimiser les gars
sina ɗum a wona ɗo duuɓi victimise oɗa immoɗa ɗo yaha ronka ka hoota. I'm telling you man, koya tawtu projet ji moƴƴi ɗin ko moƴƴa ko hina tawta. Aliou Ba no nanga ɗo soka ɗo duuɓi ɗiɗi min mi tawta ɗo. Je vais parler ça à haute voix devant tout le monde. Mais anda ko fiyonno justice la Guinée nangani mo indi mo sokkude mo duuɓi ɗiɗi mais ko honnugo waɗi. Je ne suis pas d'accord mi wolay ɗum. E nder ko mi wolta ɗum ɗon kon min ala soutenir laamu ngun e hoore action ji maɓɓe moƴƴude ɗin. Si tawi ɓe waɗi toon peeji ko moƴƴa min mi tawtade ko ni mi faala e hakkille jama wayir quoi en fait. You know, c'est-à-dire tawta harana jooɗogo tun doga wulla. So on jokkiɗo politicien ɓe on jokki fenade hara on tippi e ñolungal. So on jokkiɗo société civile billahi on jokki haray on jokki fenade ko yimɓe jokkuɓe haaju mum ni bro ɓe ko haaju maɓɓe ɓe jokki honno ɓe laamorta ɓe enrichiso ɓe naɓa ɓiɓɓe maɓɓe janga école ji molanaɗi an hara c'est à dire hay sa maye nder ɗum hara a perdi. J'invite les jeunes ici à être conscients en fait. O laamiɗo ɗo ko suka gorejo men fayda ko tirawo men seeɗani laami la Guinée hande esi on faamude e piiji koni waɗude kon kadi ɗe renti koni wadde kon affaire laawi e consort politicien jo dogunoɗo pandan duuɓi 4 ari woni duuɓi 11 no laami en fuu so waɗali men. You know, en watarde joɗɗen tun e soutenugol politicien o e fenande o e mawɗo men. You know, ay moment donné la Guinée ko kamen wota a jooɗo ka nder galle ma accida galle maɗe e neɗɗo mo inoɗa hoolaki ɓiɓɓe maɓe no nder ton goɗɗo sina tika galle ma o récupéri suudu ma no fof fuɗɗike no contrôle de an ay ni a dogay ɗon hara waɗali preuve de responsabilité. Alright, ko on ɗum waɗata bon ko galle an ni mi falaka de bona ko no faalaɗa gollide ɗe galle so ɗum tigi tigi on bon ko ni on travaille ensemble c'est tout. Si on dogi on faɗay, si on dogi on faɗay. Merci on yafoto si yewtere nde metti seeɗa kono ko masi faɗi message ji ɗo ɗi jonnire ni. Ok, famoɓe famay ɓe famata ɓen e mara feere maɓɓe min komi responsable komi wolta kon kono wona mi responsable e ko famata ko. Alright, thank you amaw.